بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Pagpuas amban salamlay, salam kasilasa tudyo kiti bikemon, murah-murahan pinatuhot si salamlay, bangpain kiti bitatap dialem kasanyangan, duk bangpain kiti bi iligtas wi Allah subhanahu wa ta'ala, amban yene main kemon yene ganta makamudarrat si kitebi, mula-mulanin yene kume painte tiap pikite dialem samiyaan yene pinag-aka-aka wede me saki iyo. Amban sababan ilien me pungtinai me kinalasahan wi Allah subhanahu wa ta'ala kemon kaam mapakalikaleley, duk mamayam-mayamley, duk niya painte amban kaam main bang me baytu dalem hinang samiyaan, tepet pakale-kale sa cellphone samiyaan dialem bolsa, yei sa hawa tuyo samiyaan main pakalehin atau kan tuyo samiyaan ene ganta samiyaan pangeddoan ni samiyaan pahalain. Me kinalasahan wi Allah subhanahu wa ta'ala, magsukul kita bisi ni'mat yene samiyaan kabaya yene samiyaan pangeddo te pahala atau kan kabaya samiyaan pangadji te yene hukuman. Pasal pagdunya te labi-labinan yene pag akhirat te, duk samiyaan magsukul isab kite si ni'mat yene samiyaan pangumulante pinangurong si kite wi Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun in ni'mat Allah subhanahu wa ta'alahin daran takalete bi binisara wa me kaulamaan te bi, duk sinabut wi Allah subhanahu wa ta'ala dalam Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan Allah subhanahu wa ta'ala in me ni'mat Allah subhanahu wa ta'ala hin gay takole binis tahikanin. Sumigwanen mehutu amban me kapung tinaihan magpain painde magsukul kita si ni'mat Allah subhanahu wa ta'ala sali edu hadje atau kandiki. May palanggungan si agama Islam, ni'mat Allah subhanahu wa ta'ala gapi kita bekas makalanggal dalil we niya ni'mat Allah subhanahu wa ta'ala diki. Tatap ni'mat Allah subhanahu wa ta'ala hin hadje. Tandaanin ko ne ayat tersebut temiyaan. Ni apa ayat Allah subhanahu wa ta'ala dambua fa inna wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batina. Dan Allah subhanahu wa ta'ala niya ni'mat pinapitu wa Allah subhanahu wa ta'ala zahira tampal duk tapuk. Iyan man ya dalilnen. Si kaisanen ni'mat Allah subhanahu wa ta'ala hadje ko ni ayat tersebut temiyaan. Si kaduenen nikmat Allah subhanahu wa ta'ala tampal duk tapuk. Adapun bang nikmat Allah subhanahu wa ta'ala diki gape niya bekas talanggal dalil samiyaan. May palanggungan si agama Islam may kinalasahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun in pagbisarahan ten bin ingge-ingge taman ang takuleten bin duk ingge-ingge pangurong taufik wi Allah subhanahu wa ta'ala si waktu inin. Yene samiyaan me yuro tasabut dialim kapsyon nelu yene samyaan may kakahinang tebi may manusia tahinang we terata bulak dunya sumigwa nen bisan pikite samyaan matey iya du pahala nen nubut tudyo kitebi.
May kinalasahan wa Allah subhanahu wa ta'ala. Sige kita umasek pi si ganta pag istoryahan te bilay ataw kan ganta pag urong inurungan te bi pangadji lay. Pitu ko kita dahu si kamatay. Adapun in kamatein me kung tinai me kinalasahan wa Allah subhanahu wa ta'ala. Gay tapok si kita bi daran ne pinakale si kitevi, dukdaran ne takaletevi. In kamatein, gaen niya mustasna ataw kan ga niya lai main, ga niya lai exempted, kemo nasal manusia samyaan asal subay rupinalawe ang pagkamate. Bisan peintag kaniyaan nun. Pen Allah subhanahu wa ta'ala, si suratun nisa, aynama takunu yudrikkumul maut. Walau kuntum fi burujin musayyada. Dan Allah subhanahu wa ta'ala intag kaniyaan bin, bisan intag tampat paluhan bin, bisan kam intag-intag, masih kam taabot we kamate. Walau kuntum fi burujin musayyada. Dan buwa amban magtafsir yan e buruj, fa indi al-qusur. Si sindu isab may magtatafsir, pa indi burujin lusiyan, fil husun allati fil ardi mabniyatun. Yene samyaan luma atau akan samyaan husun birang. Yene samyaan dialem bulak basi i kemon. Bisan pekaniaan nun lai pen Allah subhanahu wa ta'ala yudrikkumul maut. Masir kau taabot we kamate. May palanggungan si agama Islam, may kinalasahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Magbidda-bidda ni hadja in manusiyain. Niya manusia mag-umul dahatus tahun bahu pinapatay ataw kan bahu matay. Niya may manusia 50 tahun bahu katekahan iye kamatay. Damikian niya may manusia 30 tahun bahu ne samyaan katekahan kamatay. Niya pe mas makaadjaib billahi may kinalasahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Niya amban may manusia 5 tahun do samyaan matay ne siye duk niya pe samyaan main pag guwa hadja samyaan amban sikalan sa ine ubus miyaan makakilahap hadja min tedde matay ne ineddo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Niya pe mas labi billahi dialembetteng pesaine katauhan ne we doktor pegi pinayaman sa miyaan we pinain nakanaktu bisan itu paluwas matay na itu amman dialembetteng. Sa may palanggungan si agama Islam may kinalasahan we Allah subhanahu wa ta'ala kahantang kamatayin tek kasikite. Pen Allah subhanahu wa ta'ala walikulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Adapun in ayat ini may kinalasahan wa Allah subhanahu wa ta'ala min 4 pinagbalik-balik wa Allah subhanahu wa ta'ala dalam Quran. Walikulli ummatin ajal. Adapun in kita manusia ini niya pakania-kania duk ajal tebi. Kota sabut miyaan. Niya 100 tahun, niya 50 tahun, niya 30 tahun, niya samyaan 10 tahun, niya hadja kumilahap turata bulak dunya. Ubus ineddo na wa Allah subhanahu wa ta'ala. Pagyapen Allah subhanahu wa ta'ala. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Apabila pen Allah subhanahu wa ta'ala intek kane in ajal sin manusiain gene iyan kasuhutan duk gene samyaan keo painnu eddoun ne kusaruun duun asal ingeru samyaan binetta du Allah subhanahu wa ta'alahin yei samyaan main pangeddo kauhin isam. Di suratul munafikun pen Allah subhanahu wa ta'ala walan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Gane niya pen Allah subhanahu wa ta'ala bahasa maku pike samyaan. Gayne kajari basta ajal nune gayne kay inurungan ni Allah subhanahu wa ta'ala inaddo ni kay Allah subhanahu wa ta'ala. Na may manusia salam dua asisiye kapag umul taha-taha
kapag umul 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, sampai mag 90 tahun, sampai mag 100 tahun, yan hepian may manusia, sinabot wa Allah sinabot wa Rasul sallallahu alaihi wasallam murah-murahan bang pain siya dialim sin hadis inin. Yan tarawahu ma rawahu Tirmidzi. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu, wa syarran nas man tala umruhu wa su'a amalu, atau kan wa syarra amalu. Hadis amban riwayat amban Tirmidzi. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam lamud amban sahab-hab manusia turata bulak dunya. Yene me manusia kaurungan we Allah subhanahu wa ta'ala pangumulan taha ubus in pangumulan de ili. Hininang we de pangusalan de yene umul pinangurong sisiya we Allah subhanahu wa ta'ala matahalay. Pambatujo Allah subhanahu wa ta'ala, panulut tujo Allah subhanahu wa ta'ala, pangahinang kemun ganta pangandaakan Allah subhanahu wa ta'ala. Sumigwa nin, isugpat hadis lay, yene me manusia, taman sa laat-laat ni, tura ta bulak dunya, bisan pamandang no iyehin we iye na tamanan hap, yene me manusia, kaurungan we Allah subhanahu wa ta'ala umul taha, magdahatus tahun, magsiampu tahun, magpitumpu tahun. Sumigwa nin, ga niya pangusalan niya amban umul na lay, malaingkan, yene samyaan, pagmaksiyat atau kan paghinanggay hap tuju Allah subhanahu wa ta'ala. May kinalasahan we Allah subhanahu wa ta'ala. Bese saili ine bisara Allah subhanahu wa ta'alahin, bese sai ine pangitete makahalan manusiain si kahal kamatay ne, we peente kite masit tinalew matay. We pe kuente, bese katawhan ko ne sai masip ko tinalew matay. We pe ente kao mapakale-kale ko itulay duk mamayam-mayamlay. Bese takaleno ne sai ini hati bisara Allah subhanahu wa ta'alahin we masi matay bangtek kakamatein gene kasuhutan gene samyaan kasongan iye katalew te mamatein. May kinalasahan we Allah subhanahu wa ta'ala. Alakala lamud keo amban sa baban inin. Si kaisa sa baban ne, may kinalasahan we Allah subhanahu wa ta'ala lepas keo amban maksud. Lepas keo amban maksud. Maksud sin manusia pinapituro Allah subhanahu wa ta'ala data bulak dunya daran neta kale wete. Numba tuju Allah subhanahu wa ta'ala duk maghinanghap. Sababan amban lepas keo amban ilien rungan tikam misal. Niya dambuwa mag-ella anda dahip keo dambuwa sangem paisun elanin si andanin. Penne bang sakite dang katawakan lasa tiya sa itu kailumanten tiya kite may kinikatauhan mangan bang luni kinakanin si harapante main sa inggente bang tulakku. Sababan pagbanding we andanin pagkasay to o masi pinainlelalay painne mas labi happy hap. Awe ni hadja banggay magkahadja may anak te ito. Bu sige-sige siya nga hadja, sige-sige nga ikagastuten. Hap ni si kaulay tulak kyo. Musaha kyo pahap, pabuhanon kami. Duk kite hap-hap kay lumanten aman kay lumante ko itulay. Pagsamian magtawa isunin tulak ne betadte may KL sa upama. Dahil kayo, pagtek ka, si KL, dambulan, paduwem bulan, patelum bulan, sige-sige, pepabuonin. Pagsakay sa miyaan, ngabot 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan, sampay tahunan, lepas na yan, maksud nen, si waktu de magkemot-kemot, maghiwong-hiwong dukandanin, we iyalay kimat musaha, lepas iyamban maksud nila, we ay ina hininang nen lai, magbelli motol, magbelli kemon bayuan pantalon bahu paluwas libayes, replay kemon nesesuko may mahalgain magbelli badyo, niya pesamyaan, kakahinang saddi bidlai, main, awe, lepas iyamban yan maksud nila, kimat nila kimat musaha, yehepi may manusia, main, esa miyaan, we mole ne, bisan pemiyaan,
agen pipinabuhan sin duk haja tapoli pitu lahat ne balik pa inte Pilipinas bang malis Pilipinasin. Wey sa ili pegge lepas iye amban maksud ne garu niya tantu pagbiddaante duk me manusia tasabut te ili anduk kahantang te ko itu. Dambua amban sababan tinalew ku mole tuju hadrat Allah subhanahu wa ta'ala panganda akan akuhin we Allah subhanahu wa ta'ala pitu pada tabulak dunya mag-ammal ibadat gay magsyirik gay samyaan main maghinang maksiyat tuju Allah subhanahu wa ta'ala gay maghinang kaastelan we manusia labi-labinan kaastelan we Allah subhanahu wa ta'ala adapun yay kemun tinipun kun nasa ingge kabaya ku mamule tuju hadrat Allah subhanahu wa ta'ala hin duk damikian mahutur isab takaletevi pinain napapap kyo pen lai papap kyo pen mapalingan ko kyo tarugtul alo na dakusuk na anun gape niya tantu hinang kuhap buo ko mole tuju hadrat Allah subhanahu wa ta'ala alhasil bang eddono amban bisara manusia alay niya katoo yene tinaliw kite mole tuju hadrat Allah subhanahu wa ta'ala peggega kite magtewa duk maksud pinapitu Allah subhanahu wa ta'ala si kite us tinaliw kite mole tuju iye samyaan peggega kite ga tatuun we te yene ganta pamapituhan na si kite tabulak dunyahin may kinalasahan we Allah subhanahu wa ta'ala bang manusia ga ligap bang manusia tumuun iye bang manusia tuman we ne yene janji ne duk andane yene ko tasabut si bisarat istorite miyaan tuman iye duk tatuhut we ne yene bisara Allah subhanahu wa ta'ala hin turata bulak dunya na yene me manusia magmemesemek ne pesamyaan magleppi pe bahudem bulan 2 bulan 3 bulan pe iniskejolan song mole ne iye sinna ne iye manamalan agen me manusia sa ilien peggeek kabuohan ni anak ne amban me sin ni amban me kemon ne katibayuan iya buhan ni andane niya buhan ni samyaan me usbawaris ne agen kabayaan nen me palanggungan si agama Islam iye ne dribble plainin hawa kabayaan ni mamulein damikian walillahil mathalul a'la banghep hadda me manusia tu tasiguraute dahatus pisi dahatus we kite tu makaasik surga we kite tu ganiya maksiat tahinangte we kite tu dialem pag-ibadat ni hadda salama-lama tuju Allah subhanahu wa ta'ala ganiya pagsakante atau gana pagbidante dukyene aalay baya mole ni sa duun tuju Allah tuju temen pamilyane duk mole baya ni kite mole samian sa duun tuju hadrat Allah subhanahu wa ta'ala may kinalasahan we Allah subhanahu wa ta'ala me manusia bese sa ini pagbisara kamatein main pen Allah subhanahu wa ta'ala kullu nafsin dhaikatul maut we masir kite palabe amban kamatay kemon yene barnyawa niya pe me manusia masi mihaligtasan ne duk hadja iye pe inte gay raw matay atawakan kasari pe pa inte duk iye gay matay duk iye gay mura matay sina me manusia ilien bangkew ngite manusia main meke paluas amban lumane bangdahu magtitik gawang sa ili peggewang geko takalene yene helling gawang le ge ye palaus lamud pe amban me manusia ge pe kahagad atawakan tinalew atawakan ge pe baya samyaan mate miha pelabean ne bangkew ngite manusia paluas amban lumane ge rahu main palaus lumengan bangge rahu makahagad langit damikian me manusia sa ilien me manusia du isabian tinalew du isab amban kamatay sube i hinatul yene samyaan pikilan nile duk sube hinatul yene samyaan mula-mula ni akidah nile damikian bangkew ngite manusia sali dulengan tulak ngusaha sali dulengan tulak ine magubas dahu pihap dambua abahi ine ne bayuan abahi payamanon ko ako bang sa inggelengan ko tu ubus inakaakahan na isa boy abahiin we asal hap duniat nulay samyaan na hap do bisab sa na taginep ko samyaan nad pinandakyaw palaos nahas may palanggungan si agama Islam may kinalasahan ni Allah subhanahu wa ta'ala halihante na may parkala inin pen rasul tabi sallallahu alayhi wa sallam law anna ahadakum inati hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam la yene fa inne banghadja fa inne dambua amban ka amin tawakkaltum ala Allah haqqa tawakkulihi
larazaqakumullah kama yarzuqut tayr taghdu khimasan wa taruhu bitana. Pen Rasul sallallahu alaihi wasallam mararahi na sikaw o kyo pung tinai kulengan usaha o kyo pung tinai kulengan niya lengan no mararahi na sikaw hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ini. Bang bikyo pen Rasul sallallahu alaihi wasallam bang hadja pen dambua amban ka amin sak bang iya samiyaan sung niya pe samiyaan hajat niya lengan ne. Magtawakkal iya si Allah subhanahu wa ta'ala sampurna pagtawakkal tuju Allah subhanahu wa ta'ala la razaqakumullah ay bang pinihanon do berajiki rinadjikian ke wa Allah subhanahu wa ta'ala sa ingge kahantang pangarajiki si ka wa Allah subhanahu wa ta'alahin ko kahantang pangarajiki wa Allah subhanahu wa ta'ala manuk-manuk tahala samyaan amban pugaran ne palayang samyaan main palayang samyaan salung-salung palayang samyaan pagtek kasamyaan hap pugaran ni balik pendo ni samyaan bettengen ge katauhan bang amban pangedduan ni yani kinakanlay sa i pangarajiki wa Allah subhanahu wa ta'ala bisyartin subay kyo hadja magtawakkal duk pabasag no duk hak katawakkuli subay sabennal pagtawakkal tuju Allah subhanahu wa ta'ala. May kinalasahan wa Allah subhanahu wa ta'ala salam dua si me manusia niya pe masi me sailien ngite pe kyo me niya ko estel me kwero re kandit mian gene katauhan ko bang may batuin ne pinasellet de malaihin lamu di amban hinang de ili kaissa paellig amban saki karwenen pahalli painte kajari tublek ten pinain duk me hawai duk pinain getan tu katapitan punglo atawa ge samian unne pente ge baya katapitan punglo duk pente samian ge kamate halihante binainin niya tambal ne pitu kitebi si hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ganta ini story tabi si mainin. Pagge sa ili ne kamatein geru kitabi masi tahalaan ne bisan hini hinang tabi duk bisan intag kaniyaan tabi. Di bikew yene pangadjiante yene kemon kakahinang manusia tura ta bulak dunya bisan kew agen matei sumudde atawakan gana-ganamyaan yene kakahinang no tura ta bulak dunya sigi-sigi pe main pahalaanen nubud-nubud tujukaw. Pagka ibang ye pinangadjianten bang sa ingge kamatayten gay kite lumigtas amban kamatay. Sa yene pangadjiante bikwa itu yene kakahinang te tura ta bulak dunya may ibadat te tuju Allah subhanahu wa ta'ala bang hinang te ilien gay kite tinalew sumuduk sumudde bulan balik duk tahun balik atawa sumian kite katekahan kamatay ye ili mainhabaiten bisan kita dalam kubur lain kita samyaan dalam kubur sige-sige pe pahalaanen nubud-nubud si kita bi bang tahinang tabi inin may kinalasahan wa Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis inin amman Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala daran du inin takaletebi duk bang may bakas mga jiin bisan adjian si pandak-pandak daran du inin ta subject si siya. Pen Rasul tabi sallallahu alaihi wasallam idza mata ibnu Adam. Si dambua riwayat fa inna idza mata al-abdu. Niya pe riwayat dambua fa inna idza mata al-insanu. Inqata'a anhu atawa kan si dambua riwayat inqata'a amaluh illa min thalath. Illa min thalathatin atau kan illa min thalath. Sadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin alladhi yad'u lah. Rawahu Muslim. Hadis amman Abi Hurairah radhiyallahu anhu para si manusia duk negay maghinang yene ganta gay makamatay siye ambat ne inin ye ammalante bi pag ye inin kakahinang bisan kite sumian matay masi pesamyaan pahalaanen nubud-nubud tuju kite bi. Hadis amban Hurairah radhiyallahu anhu binisara wa Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila pen Rasul sallallahu alaihi wasallam matay ne ahin matay ne ku mapakali-kali ku itulay matay ne kam betkat ni kemon in kakahinang no namban kao. Sine nambahayang, sine matay. Sine magpuase, sine matay. Sine maghadji, sine matay. Papita si hinang dunya,
Sine naha, sine matay. Sine samian nung getlahing, sine matay. Sine Messi, sine matay. Alhasil, bang ne matay manusiain ingkata anhu amalu. Pabekkat ni kemo ning kakahinang ne turta bulak dunyahin. Madayahanin, bekkat ni amban kadayan nilay. Makawasehin, bekkat ni amban kakawase nilay. Bekkat ni samian, yene samian kemon kakahinang manusiain. Malingkan nen, may kinalasahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Niya atas telu parkala, bisan keo dalem kubur, ge magkabekkat si kauin pahalaan nilay. Dambua amban ilien, si panagnaan nilay, sadaqatin jariyah. Yan sadak kasamian, may kinalasahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Jariya, pain Imam Zimbaj rahimahullah, al-jariyatu yajri alayhi ajraha, ba'da wafatihi ma damat yantafi'u bihan nas. Bima'na jariya, sadaka jariya, yene samian, sigi-sigi pagseluinen, atawakan tattap ye, atawakan neteg iye teggel. Neteg iye teggel, tahinang we manusia alay, yene, may neteg teggel, yene tahinang nilay, ubus ili magseluy-seluy pahalaanen, bisan na iye matay. Gay kamanahante, jariya painte we, salama-lama, pagkikemon turata bulak dunya, kullu syai'in halik, atawakan kullu man 'alayha fan pin Allah subhanahu wa ta'ala. Kullu syai'in halikun illa wajha. Atawakan kullu man 'alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Meron mangge magkatahalain yani Allah subhanahu wa ta'ala bangke man turata bulak dunya magkalubo. Ini amban may upamahan ilien. May amban upamahan ilien may kinalasahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Yene binaul masjid. Bangkeo makapatengge masjid tulata bulak dunya, samantaraan nengge pe masjid lay duk pagsambahayangan pe, sige-sige nubud pahalaan ito jukaw. Manjari, masih kita esa, kumi aku pa inte miskin-miskin lay masih kui mikil si bisaralay. Pinain matengge masjid. Bang pagbisarahanin matengge masjid, ga niya tanto magkakule ne. Yaro ta kali-kaliten pinain amban lahat Arab. May palanggungan si agama Islam, may kinalasahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Awe, tibuukan masjid lay, mas labi happy hapnen, bangka o makapatingge yahin kemon. Sumegwanen, duk ne kyaw hadja lumamod si dialem hadis inin, gay ruisa bi kaine, duk makajari ruisa bili, bang niya matengge masjid, mo kyaw haloblak no samyan datrak, pain no patampuhon bi ako si masjid ninang biyan. Mo kyaw samyan, bang masjid kayo, mo kyaw samyan, bang niya may kayuno, main tapangurong si kao, ataw kan tapamusaka si kao, may matatueno, maugani kayo pote, atas no samyan ngihet ne, pain no, pakihet ko kayo inin, pangurong ko si masjid hininang miyan. Sadaqatun jariyah may kalasahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Iyan hinang, samantaraan tahinang pe, yene kayunulay, haloblak nulay masumakup malay si masjid hininanglay, samantaraan nengge pe pagsambahayangan pe, sige-sige nubud-nubud pahalaanin si kao, apabila ni keo matay le, ni keo dalim kubur, sige-sige pe pahalaanin nubud-nubud si kao, may kinalasahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Si kadue, yene samyaan me, main kupung. Yan samyaan kupung. Atau kan sila hatte kulang duha tu magusal kupungin. Sumigwanen main yeme bohe nelluy pagi bang buhe manelluy lu liang-liang iyo mangusal iyehin bang peinte me para ininum. Pagi peinte nage katawhan te bang sinin hadja magsibuhein. Sa niya ala itikiteku si balubo si me lahat si itku asal maghinanglay lamud na iya amban yan hadis tasabut wa Rasul sallallahu alaihi wasallam inin nubud-nubud pahala niyan hatun mate ni ko ito yan magkahinang ilian. Main buhein sa ili main yene may matabuhe lay
niya si sing-sing ni samyaan sinemento ne main ara-ara painte main gayro sa bluha manamal ubos main gay pa isi yene buhe maneloy lay pihap yene pinasadine buhe lay yene pinasadine kinupungan nilay ko hapine ko lisin ine bus yene ininum may manusiyain yene ininum may amalaihin yene si lahat palayhan de si balubumyaan mailien may kinalasahan ni Allah subhanahu wa ta'ala bangkew makahinang sa ilien main kupong neke atawa kumeta sabut ko ilien bisan kew samyaan mate mi kinalasahan ni Allah subhanahu wa ta'ala magseloy-seloy pahala nun si sine-sine makainom yene si bohe atawa kan sine-sine bisan pepeinte dumain ininom pag samyaan pamandi atawa kan pag-ine ni samyaan pangusalan de buhe lay pagi sababan ang bankao punta sa ili buhe mian pun ngalisin pun niya ning inumne mag samyaan magseloy-seloy samyaan pahalaanin tudyo kao bisan ni samyaan kanya anon niya delem kubur inepe yene hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam pen Rasul tabi sallallahu alaihi wasallam hadis amban si Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ma min muslimin yaghrisu gharsan aw yazra'u zar'an fayakulu minhu at-tayr aw insan aw bahima illa kana lahu bihi sadaqah. Dan Rasul tabi sallallahu alaihi wasallam ga niya si dambua muslim yene samyaan bakas magtanim kayo ataw kan magtanim ine-ine ne bayu an tinanim ubus ilien fayakulu minhu at-tayr dahip kew kinakan hadjaw may manuk-manuk ataw kan niya makaakan ne may manuk-manuk aw bahima ataw kan samyaan may bayuan may binatang kabew sapi kura kambing ine-ine na lai ataw kan insan ataw kan manusia illa kana lahu bihi sadaqah. May kinalasahan ni Allah subhanahu wa ta'ala bakas kew samyaan na nemuan ni si pente kabata-bata no sampai samyaan nga hadje ilien kemon makahampit si tinanem no yene kayuan nilay ataw kan ine-ine ne tinabutte binalay hadja kayuan ni sa kemon bayuan sa suku kayu yene takakan samyaan bang makahampit yehin sali du manuk-manuk makahampit yehin samyaan sali du kemon binatang yene samyaan data bulak dunya duk makahampit yehin samyaan ko niya may palawe amban kayu bakas tinanem nulay labo samyaan pagbuhin abu palawe iye ataw kanus may lahat tebi main masi pepeinte hinangin pinain magsilong gay peinte may kapangamahan pegi pente adat adat painte pegi niya rusab main may kakahinang te samyaan geru isab main kainan te samyaan way gay kajari pegi niya kaida peinte al adatu muhakkama ay sayli hatwili main bang adat sila hatian peinte tabiat nilai main geru isab peinte kajari kalabuan te diretso hukuman pegi adat si may lahat te lagi luban ng te dam lahat kami sali du painte duwian bang dumendo may tinungguan atawakan wan ni samyaan dumendo painte may tinungguan main men sine painte samyaan lumabe lai bumagsalta du kalabo nilay main kajari ili painte yene samyaan kakan ataw kaneddo ni malingkan nen isab painte bang tinungguan sa ili may kinalasahan ni Allah subhanahu wa ta'ala makahampit ang bantinanem nulay manuk-manuk makahampit ang bantinanem nulay samyaan kemon binatang data bulak dunya makahampit ang bantinanem nulay samyaan may arakala may painte may manusia may aapalabi samyaan illa kana lahu bihi sadaqah main masi itahinang no sadak kasamyaan may kinalasahan ni Allah subhanahu wa ta'ala nubud masi pahalaan nulay tudjuku dalim kubur no samyaan bisan kanian nun samyaan mate ni may kinalasahan ni Allah subhanahu wa ta'ala may palanggungan si agama Islam si kaisa si kaduwe ilmin yuntafa'u bih o ilmin yuntafa'u bih yene ilmu samyaan main makaurong mumpaat yene samyaan si pagkasino manusia ilmu no makaurong mumpaat janan tulus manusiain janan tulus aamyaan janan tulus pung tinainon janan tulus ya samyaan janan main bentel samyaan lan
yene samian akidah, yene pung tinainon sa baban amban kao, lamud ili amban neluy pahalaan ng tudyo kao. May manusia makahinang kitab, may ulama turata bulak dunya, makahinang kitab siye, sige-sige na binasa we may madambuli amban siyahin, yay minaksud nan si bisarainin. May kaguruhan, magtato si madrasa, pasalan pag-ail. May kaguruhan magtato si madrasa, pasalan pagsambahayang, bang sumian paasek waktuhin, bang ine makabatal sambahayangin, bang ine makabatal samyaan mainailin, bang ine samyaan makabatal bang ine makabatal puasehin, may ilien ilmu, bang ili sige-sige main tausal atau kan sige-sige pesamyaan ngeket yan si pinanoan nilay, ye ilien may palanggungan si agama Islam, sige-sige lubod pahalaan ng tudyo kao bisan kanya ano niya dalam kubur. Ilmun yuntafa'u bih, aw ilmin yantafa'u bih. We sinabutlay makaurong mumpaat, we niya ilmu, gay makaurong mumpaat, si tinuan nen, atau kan niya ilmu, samyaan, main awe, gay makamumpaat, niya may palanggungan si agama Islam. Dapat ke ilmu agay tao, walau pun ilmu ulama, walau pun ilmu samyaan ilmu tao, masih pedilikaw, masih dunia ilmu gay magmumpaat, may kinalasahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pag ilmuin khilaf, imma lak wa imma lak aw alayk. Penasuta bi sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'anu hujjatun lak aw alayk. Sidambua pe riwayat hadis, pen Rasul sallallahu alaihi wasallam, rubba qari'ul Qur'an wal Qur'anu yal'anu. Piye hadja amban manusia magbabasa sin Quran, ganiya anune tedone malaingkan nambay hadja samyaan maka lanat iye, nambay hadja samyaan maka ajab iye, yene si pamasane Quran ne demikian ilmu. Main ganiya tedone si ilmu nilay malaingkan ihadja samyaan maka nambay hadja samyaan maka dekdes iye. Penasuti bi sallallahu alaihi wasallam hadis amban Usama, yene me ilmu gado magmumpaat si yene si dapu ilmu lay. Hadis amban Usama bin Zaid radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul yu'ta birrajuli yawm al-qiyamah fayulqa fi an-nar fatandaliku aqtabu batnihi fayaduru biha kama yaduru al-himaru fi ar-raha fayajtami'u ilayhi ahlu an-nar فيقولون يا فلان ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر فيقول بلى كنت آمر بالمعروف ولا آتيه وأنهى عن المنكر وآتيه. تكش اللي قيامت نيا مانوسيا fatandaliku aqtabu batnihi, paluwas samyaan tinainen, aqtab bimana am'a, paluwas samyaan tinainen ang bandetengne, payaduru biha kama yaduru al-himaru fi ar-raha. Rasul sallallahu alaihi wasallam, maglibutan iye kostel paglibut himar yene dalam Quran ni samyaan, ngalas tinainen lay, payaduru biha kama yaduru al-himaru fi ar-raha. Bese say ipe samyaan kahantang nilay, ngalas tinaine maglibut-libut samyaan dalam kural leipe iya dalam narka. Dahip keo payajtami'u ilaihi ahlun nar. Tini pag sa ine kahalan manusia miyaan patipun si iya kemun agen-agen dalam narkain. Duk tinilew na iya, ya pulan. Okay dambua Ang sakite okay lella. Atau kan okay dende. Sata kilala-kilalete keo. Dumen ke kau alam takun ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar. Dumen ke kanian nun lerta bulak dunya kau, dumen ke kau yene magnasihat, magdaak nga hinanghap, ngandaak kami ng bahayang, ngandaak kami magzakat, ngandaak kami gay magriba, ngandaak kami samyaan magjihad, ngandaak kami samyaan kemon, wa anha 'anil munkar,
Kau ke, duman ke kau bakas mamikis kamihin, kay kami dinak maghinang samyaan, we pangamahan ni Allah subhanahu wa ta'ala, janan pakanarkaan manusia, duman kay kau, nambong ni amyaan. Bala, ako pa inne, ako happy pa inne. Pinainbili ako. Kaniyaan kun databulak dunya, amuru bil ma'ruf, nganda ako maghinanghap, nganda ako magzakat, nganda ako magsambahayang, nganda ako samyaan, kemon hinang mahapin, agen taraak nawe ko si kemon, kemon hinang mahapin, agen taraak nawe ko si kaam kemon, wala atihi, sumigwanin ako panagnaan gi nga hinang ni. Ubusugpat nilay pa inne, wa kuntu, anha anil munkar, wa atihi. Ako do isab pa inne mga lang kaamin amban, kemon hinang laat, tatabulak dunya mula-mulan amban pagsyirik atawakan amban inanalai hinang laat tuju Allah subhanahu wa ta'ala maksiat pakeduan duse sumigwanen ako rupen na tagna atawakan lamod duk amban me mga hinang iene pardusihan kas binisarakulay ubus sa ili pangajab Allah subhanahu wa ta'ala siyahin me kinalasahan ni Allah subhanahu wa ta'ala iyan me ilmu wa na'udzu billahi min dhalik yene iyan me tege ilmu ga tewa pangurungan si siye ga tewa pamuoren yene ilmu pinangurung si siye we Allah subhanahu wa ta'ala. Gay pag sinnahan ilmu to. Ilmuin ni'mat amban Allah subhanahu wa ta'ala pinatek kawe na si manusia. Gay kay kataw. May palanggungan si agama Islam. Niya amban may classmate no. Dambua arum dukam. Agen PM tahun atau kan 5 tahun 3 tahun magdambua kam pangadjian atau kam magdambua kam pangiskulan bang ilmu painte samyaan main si ilmu dunya painte. Ubus ilien ku ito tahinang may engineer ni. Tahinang may mastal ni. Duk may sadili pe bidlai. Tahinang may attorney ni, tahinang may pulis ni. Ubus kao pagtikiteno kay lumanon sa ili. Paggiilian ni amati amban Allah subhanahu wa ta'ala. Ubus bang papitay sab si pangadji, painno si anu miyaan ella mamistara-mistara miyaan, sawe kuruhat miyaan. Tagna bang lume gana bol penne ako pangindaman nin. Sumigwaan nin ini ko ito. Sa ilil mo inek kaw Allah subhanahu wa ta'ala si manusia. Sa magsarang sukul kew o kew pung tinaiku. Kinalasahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Karungan kew ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Peget. Lamud kew amban yene samyaan makahinang main taamban we no tura tabulak dunya magseluy-seluy pahalanen mentek kasi kao. Tek kasi yene si kamatay nulay mas magseluy-seluy pahalanen yene sa baban amban ilmu nulay. Nuk namikian ka uru isab ga kaurungan ni Allah subhanahu wa ta'ala main magsabar kew duk suber ko isa magsarang sukul tuju Allah subhanahu wa ta'ala pagi arakala kaurungan lay atau arakala bang kew kaurungan ko kew lamud amban yene hadis tasabut we tebi main an sinimian me kitab me iu ne painte me kitab di si Imamul Bukhari di si Imam Muslim ye hepian minaksud hadis lay taamban we de asar den taamban we de kitab den tura tabulak dunya sigi-sigi pinagbasa we manusia hatu sampai ni ape manusia tura tabulak dunya sigi-sigi inusal kitab delay ini sia dalam kubur sigi-sigi pe si manusia pamasane kitab biene taamban delay si sigi-sigi pamasade yele sigi-sigi isab pahalaanen pagseluy-seluy main si siya yene si me dehlu me mamatay len makapagtaalit me kitab lay me kinalasahan ni Allah subhanahu wa ta'ala namikian ko tasabut yan sinimian me kaguruhan teru isab magpasaplag sin agama painte agamate main amban labean pagto de si madrasa amban labean sa miyaan me muhadara amban labean sa miyaan seminar amban labean sa miyaan pinalabe sa miyaan amban me kumainin Facebook painte me live atau kan mag-video hadja painte sa miyaan me makta ubus ili sisigi-sigi mayam sa miyaan yene me mamayamin ubus makaeddo siya makapudot siya ilmu amban yene sa miyaan pinayaman nilay damikyan ilien masiru isabi magseluy-seluy pahalaan nilay tudyo yene sa miyaan yene dapu ilmu mangamban lay may kinalasahan ni Allah subhanahu wa ta'ala iyan si kaduwe main suwe tinigi we manusia amban sa miyaan ye isab lo tinigi inen bang sa inge kamatainen happe ye tigi tebi bang sa inge bisan kitebi sa miyaan matay sumusumudde ataw kan sumiyan niya sa miyaan pahala magseluy-seluy tudyo kitebi si katellu aw waladin salihin alladhi yad'u la yene me main kaanakan tebi sali du sa miyaan lella sali du dende anak tebi main mentaamban we tebi tabulak dunya bang kitebi matay bu salih hinang nen tura tabulak dunya hinang hap hinang sulut tuju Allah subhanahu wa ta'ala me kinalasahan Allah subhanahu wa ta'ala anakin ni'mat hajje amban Allah subhanahu wa ta'ala
Wege nikmat haji amban Allah subhanahu wa ta'ala. Piye haji amban manusia. Main baya tegi anak turata bulak dunya. Sumegwanin ga inurungan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Magdambua duk andane tahunan. Amban pangawinan siye. Sampai puan tahun. Sampai maglabi pe. Puan tahun, 50 tahun. Ga niya anak samen ga siya inurungan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Rezeki anak. Niya may manusia sa iliin. Niya isab may manusia. Hangkan ne anakin rezeki amban Allah subhanahu wa ta'ala. Niya isab may manusia. Lelaruk dende agen patapuk pe. Agen patapuk pe. Si paghinang di maksiyat lay. Painte tinapukan we de baranden si paghinang de maksiyat lay pente magjina labi-labinen gited siye baya bang siye main kaurungan anak atau kan betteng wene den delay. Sumegwanen sababan paggeilien dumeni kahandak manusia bese say ne pagtapuk delay masipe keu ngasua manusia betteng gania samian painte samian samane. Wa na'udzu billahi min dzalik. Masipe keu ngasua dende samian betteng kana samane. Bupain patapuk na ini kinalian ni parkala ilen. Alhasil la iteddoten anakin dumen inin men kakahinang manusia atau dumen inin kabayaan sinaduk sine malainkan Allah subhanahu wa ta'ala magkabayaanin. Ko neta sabut telay. Piye ne me manusia maglawlaki bini samyaan mangin agen 10, 20, 30 ne tabib bakas pinanaikin bangsa inggi hadda pagkaanak den. Sumegwanen gese inurungan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ko pinainle piye sa manusia patapuk kimmat maghinanggay hap, kimmat magpente samyaan, mainhinang denderuklela, sumegwanen, sababan, pagge, ili amban Allah subhanahu wa ta'ala, inurungan siya kaiyayaan wa Allah subhanahu wa ta'ala, pinabetteng wene dendehin. Iyan, may kinalasahan wa Allah subhanahu wa ta'ala, alhasil, inanaktu amban Allah subhanahu wa ta'ala. Ubos, pagge anakin amban Allah subhanahu wa ta'ala, lamud iye bangkew makaamban anak no turata bulak dunya. Bangkew makaamban anak no turata bulak dunya buta tarbiya nuruyan ruk tarbiyatul Islam. Tarbiyatul Islamiyah. Tarbiya yene samyaan pagsambahayang. Tarbiya pag zakat. Tarbiya pag puwase. Tarbiya pag hinanghap. Tarbiya pag muamalat si pagkasine manusia. Ilian may kinalasahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Neluy pahalaanin. Paggi anak nulay ngandua atudyo Allah subhanahu wa ta'ala Rabbi gufilli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani sigara atau kanya yu magpayan penne kama rabbaw na sigaran. Tuhanku ampunun aku duwe matattuekun ina dumehelu amban aku duk kaasianun siye kalasahanun siye kaasianun siye kue kahantang kue style kue kahantang pangalasari aku si waktu ku diki-diki. Sayan may kinalasahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Lil asap, sumigwanen. Dakew hadja palamod amban may manusia ininen. Yene may manusia makaamban data bulak dunya anak, sumigwanen gay pepe wede. Paggi anak no kinalasahan no okay pong tinaiku kinalasahan ni Allah subhanahu wa ta'ala anak no bulawan no musa no data bulak dunya kinalasahan we no manamal. Tek kasi ellew kiamat dumain pe niyan. Dumain iyan amban me ahlinu. Dumain iyan amban me ahlinu. Gay pekew pabisa amban me nabi dehellu kinalasahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Taeseb no ke atawa kabakas takaleno ke atawa kan bakas tarugpak no ke sinalasay si Kau kisa Nabi Nuh alaihi salatu wassalam si surat Hud. Pagsakay inordelan ni Allah subhanahu wa ta'ala wasna'il fulka bi a'yunina. ولا تخاطبني في الذين ظلموا. Ben Allah subhanahu wa ta'ala dinaak wene Nabi Tabi Nuh alayhi salatu wassalam maghinang samyaan niya ne kapal. Padayday takisalay sampay mag-order ne Allah subhanahu wa ta'ala hatta idha jaa amruna wa farat tan-nuru qul nahmil fiha min kulli zawjayn ithnain. Dinuwa ni kemon natakapalle wei dinuwa pegesong ilaseyan siye. We se ilaseyan sa baba naman kakahinang yene kaum yebe Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Pagsakay sa miya antek ka ordelin ni pinadua ni kemon se suku maglawlaki binihin namban binatang sampai manusia kemon makahagad siyehin.
sampai dinaakwe Nabi Nuh alaihi salatu wassalam wa qala arkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha wa qila wa nada Nuhun ibnahu ilinganan we Nabi Nuh alaihi salatu wassalam anaknen dambua riwayat dambua mufassir fa inna anakna inin si Kan'an dambua isa magfain yani Ibnu Katsir fa inna siyam ilinganan we Nabi Nuh alaihi salatu wassalam anaknen irkam ma'ana parwa ni kiyo pa inne yan ita kapal yan sa miyaan hininang miyaan wala takum ma'al kafirin da kiyo pa inne paniya miyang kafir sinambungan hadja we anaknen ini panambung anak nilay qala sa'awi ila jabal bang may dunuk sa yan lupa inne ge ko penne parwa sa'awi ila jabal ya'simuni minal ma magubas sa ko penne para ta puno ya'simuni minal ma ligtas ko pa inne bang may dunuk sa iyan do. Ina bisara Nuh alaihi salatu wassalamin la asima al-yawm illa min amrillah idi nebe keo gabe niya lumigtas amban yene dunuk ko itu inin illa min malaingkan sine kinabayaan Allah subhanahu wa ta'ala bang sine iligtas Allah subhanahu wa ta'ala nagaruhep niya pakale paggaruhep pakale يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافر قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم إلا من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين paggaru ya pakale lamud na iya amban mi lambo yene anak Nabi Nuh alaihi salatu wassalam yan sababan amban ga pakalene yene si pamuo yene amma ni Nuh alaihi salatu wassalam pagsakay sa miyan lamud di amban ilien dahit kyo pinaku hepo Nabi Nuh alaihi salatu wassalam si Allah subhanahu wa ta'ala ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي بناكو نبي نوح عليه الصلاة والسلام أنقن بفإن الله بنساكت أنقو kinalasahan weku baya painte binoo we Nabi Nuh alaihi salatu wassalam masik surga sinugpatan we Allah subhanahu wa ta'ala innahu laysa min ahlik qala ya Nuh innahu laysa min ahlik misar Allah subhanahu wa ta'ala o keu Nuh sabennal anaknu ilian dumeni amban me pamilyan dumeni amban me kaam dumeni amban me anaknu innahu amalun ghairu salih pegge kakahinang nen dumain kakahinang ahab sa ilien na pagsakay sa ilien panambong we Allah subhanahu wa ta'alahin sinugpatan we ne fala tas'alni ma laysa laka bihi ilm kay kajari ni samyaan pinegas na we na samyaan Nabi Nuh alayhi salatu wassalam alhasil me pung tinai si agama Islam anak nu kinalasahan we nu turata bulak dunya banggay hap banggay pepe we nu banggay tarbiya we nu me palangungan si agama Islam gedu kam kapag okay ne turata bulak dunya kapag tuhut kam kapag kasilasa kam sabang tek kasi elyo kiamat dumay ni lamud me amban me pamilyano ataw kan kajari pa inte dumay ni lamud me amban me anak nu في سورة عبس من الله سبحانه وتعالى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني تكسي اللي قيامت مepung tinai kalasahan tegi anak turata bulak dunya ko ituli pakale-kale tekkasi اللي قيامت patapuk duhep manusiain amban ammane duk amban inane magtapukan wa sahibatihi sahibanan si inin andani ataw kan illani wa banihi duk amban anakne patapuk si ina amban anakne amban si toto patapuk si amma amban si rende way ilian mikin lasahan ni Allah subhanahu wa ta'ala likulli imri'in minhum yawma idin sha'nun yughni pigge bisi kite pagtarbiyahin du turata bulak dunya pagtoin du turata bulak dunya mikin lasahan ni Allah subhanahu wa ta'ala bangtek kasi ellew kiamat gani niya sa miyaan lai pagtabang pesa pagtabang bisan pemiyaan magtapukan ni kite duk kite ge sa miyaan tabuo pegge ma anakin arakala ge baya nga seknarka bangge rahu makabisara pa inne daku rahu pagdaydayun bi ileparan perlemnarka si teggelan kurata bulak dunya ga aku bakastara ako si amma ng bahayang teggelan kurata bulak dunya ga aku bakastara ako si ina mas sa Quran teggelan kurata bulak dunya ga aku bakas katepatan kuero ga aku bakas katepatan kusso ga aku bakas kateparan bisara peddi wedi na aku muase main
ambat daho tek kasi amma duk si ina ubus ilien me kesamiaan kupase kun mi parlem narka me kinalasahan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa ilien manjari kite bi me matatu eku me usba ku me pente samiaan mainsay du kite bitu siguan lahat da haman-hamanun ko ulamud amban bisara Allah subhanahu wa ta'ala tahsabunahu hayyina wa huwa 'inda Allahi 'azim niya waktu okay pung tinaiku mula-mulanen me bangsa karendehan ti anak kyo si lahat si Pilipinas yu kyo ko itulo si me lahat Arab pente magtrabaho sadine be amban panawag no tudyo anak no paasik do si Toto lungi school atawakan luune rusinin ganta pameli si Toto matolin atawakan main ni school do iu pahap da kyo ente bakas do kyo isabi makatepad bisara tudyo me lahat nambahayang do si Toto lu geru iu maglipas waktu geru iu samiaan main masiru iu muase atawakan samiaan nambahayang do iu si waktu ne suberu isab pinasaget me kinalasahan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa dine amban pamaboono pamilli mo tollay paboohanon do isab me pamilli gamis paboohanon do isab me pamilli sujara dendehin paboohanon do isab me pamilli luku paboohanon do isab me mainsamyaan pamilli Quran duk sa dine amban panilaw no kahalan nilay tilawon do isab bang magbasa Quran do kesiye mula-mulanen teed bang nambahayang do kesiye me kinalasahan ni Allah subhanahu wa ta'ala adapun manusiain mahutu ligap si parkala inin hawa pangalasano anak nun tatinggal we nu akhiratin pinadehel we nu dunyain ko duk kaantang magluto duk magbimbit iluto we nu tagna iluto nun yan na samiaan akhirat nun binimbit we nu dunya nun pag sige si kemem palengan pagi kabuhatan kyo si binimbit loy ye happy taparyata na we nu binimbit nun taparyata na we nu samiaan binimbit nun ilebahan na we nu samiaan yan iluto nun may palangungan si agama Islam subay pa dehel lute dehel lu amban panilew no may motor bakas binelino dehel lu amban may cellphone bakas tavelino bakas pinabuhan no pameli siye isab tilewon du isab bang nambahayang du kay anak nun bang ngaper kay sambahayang subo duk isab pandogahanon du isab o kaam me pung tinai delem lahat basilan mag-i-school dem claret anak bin mag-i-school dem nasyonal duk intag nelu pag iskulan isab sipon biru isab bang waktu bangga do kelay hadya magtingko magkakat bangga do hadya story duk dende bangga do kelay hadya magsinayahan bui ne waktuhin may palanggungan si agama Islam may kinalasahan wa Allah subhanahu wa ta'ala main iyan si katellu main may kakahinang manusia turata bulak dunya magselluy pahalaanen tek kasi painte bisan si dehello amban painte kamatay nilay bang taamban we ne metellu parkala inin insyaallah subhanahu wa ta'ala main geni kite magpikil sa miyaan bang sa inggit kamatayten mula-mulanin ginhobaran ko sa yene pinikil kun bang sa inggit tahinang ko tellu parkala inin bisan ko sumian matay masi magtubod-tubod pahalaanen tudyo ako murah-murahan ini hatu harak lumabi main gero bi ka ini pigi arak kita men late bakas pekay miyaan ngadji attendance sa jamyaan main tamanan the last ne makukupainte sa miyaan main maap si kaam kemon labi-labinen main me kaguruhan ko niya pakale-kale si ko itulay mang niya alai amban me pagbasa duk pagmaana duk main pagmaksud si me tabis saralay ga magtuon ilien amban kakulangan si nga ilmu duk main amban syaitan bang niya alai main tumuon duk painte sa miyaan tumewa si pakalebi labi-labinen yene painte si pangandaakan ni Allah subhanahu wa ta'ala ilien tawfiq pinangurong si kita bi Allah subhanahu wa ta'ala demikian pamakuhan ko syukur yede si dapu luma-luma itu tiya kami tataabit wede yede pente pagkokanan ko katuan mursid sa nuok duk painte katuan nursam ambil duk labi-labinen painte iyan manawagan akuhin katuan painte ips atau kan tuan ipan syukur main in kami me kaanakan bi tuo dem bulak syam yene pente tu si Jordan main salam doa kami si kaam kemon du in kami main mo magpung tinai tudyo kaam kemon bang niya kasalaan kami tu si pagpangadji kami tu
main kobetun bi kami atau akan escitanon bi kami in kami lay maglilla pasalan in kami tu ngadji pesamiaan main saili ne yene main tepet tabi sarate si kuay tulay yene mulakhas bisarate bilay main dane kita bisamiaan yene pikil tebi main bangsa ingge samiaan ge kamatay ten bin pegge masir kita bi matay arakala si pamikil tebi lay duk kita bi gay matay makahinang pe kita bi shirk tuju Allah subhanahu wa ta'ala kapag habay pe kita bi duklatag pege kakahinang tebi samiaan sumigwa nen me pung tinai si agama Islam yene pikil tebi yene hinang men magseluy-seluy pahala nen bisan sumian kita matay bisan kita ketekan kamati pasungsong miaan main sangim miaan importantihin tahinang te yene parkala miaan usiliin yene inagad-agad ten bisan kita dilem kubur magseluy-seluy pahala nen tudyo kita bi magsukul si kaam kemon mamayam-mayamlay main murah-murahan bangpain pinagbarakat si kita bi kemon takalete bilay main wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.